Nadaljujemo z naslednjo točko današnjega programa, to so komercialno-tehnične predstavitve naših podjetij. Predstavili se bo 5 podjetij s svojimi produkti in tehnologijami, to se pravi, in tudi vabim, mislim, da so se mi že vsi pridružili, se pravi predstavniki podjetja Petrol, Intercabo, STM, Hivax in pa še Geoservice, tako da mislim, da so se jim pridružili, tako da verjamem, da imajo vsi veliko zanimivega zapovedati, tako da jim jaz veliko časa ne bi več imel. Začel bo predstavnik Petrola, gospod Bojan Kureš, kar prosim. Torej, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dragi poslovni partnerji, spoštovani gostje 19. kolokvija, prav lepo pozdravljeni še v imenu Petrola in pa mojem osebnem imenu. Zdaj, najverjetneje mi družbe Petrol ni potrebno posebej poudarjati, pa vseeno nekaj besed za tiste, ki prihajate tudi izven meja Slovenije. Petrol, največja slovenska energetska družba, pa tudi sicer največje podjetje v Sloveniji, kar se tiče prihodkov vsaj. Za skoraj 80-letno tradicijo, 80 let smo že na vaših poteh in skrbimo za energijo, ki vas premika. Trenutno v skupini Petrol obvladujemo nekje okrog 600 bencinskih servisov in nezanemarljiv podatek je tudi, da vsak dan postrežemo dobrih 450 000 ljudi, verjamem, da z nasmehom in verjamem, da se k nam tudi radi vračajo. Vizija Petrola, seveda, zahtevnost kupcev vedno znova raste, vsako leto, vsak dan, vsak teden se pojavljajo nove potrebe, nove želje in Petrol seveda želi ostati prva izbira za kupce v Sloveniji, pa ne samo to, tudi na trgih ostalih, kjer poslujemo, se pravi na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Črni gori želimo postati ta prva izbira. Zdaj, kot direktor razvoja fizičnih prodajnih mest, skladno s peljano funkcijsko odgovornostjo, v bistvu v Petrolu skrbim za celoten kvalitativni in kvantitativni razvoj mreže bencinskih servisov oziroma
mi temu raje rečemo prodajna mesta, kar je tudi sicer bolj primerno poimenovanje, saj naša prodajna mesta s pestrostjo svoje ponudbe, storitev in vsega, kar še zraven nudimo, dejansko bistveno presegajo neko običajno pojmovanje bencinskega servisa. V Petrolu se zavedamo pomena razvoja, zmeraj smo se ga, tudi sedaj se ga in smo na tem področju, menim, da zelo aktivni. V okviru strateške iniciative POST 2.0, kot je v Petrolu strokovno imenujemo, v bistvu peljemo razvoj prodajnega mesta prihodnosti, torej prodajnega mesta, ki bo s pestrostjo svoje ponudbe energentov, trgovskega blaga, gastra in storitev tudi čez 10, 20 pa tudi 30 let zadovoljevalo potrebe naših strank. Zdaj, marsikaj, kar se nanaša na samo vizualizacijo tega prodajnega mesta prihodnosti, ste videli v filmčku, ki se je zavrtel pred začetkom moje predstavitve. In če ste bili pozorni, vidite, da dejansko gradimo nekaj, kar je moderno, odprto, svetlo, atraktivno in v bistvu že od zunaj vabi stranko, da stopi v naš prodajni prostor in ne samo to, tudi da se tam zadrži dalj časa kot običajno. Zdaj, cilj je zmeraj pričarati odlično uporabniško izkušnjo in stranko vedno znova pozitivno presenetiti. Zdaj, to je tudi vsako leto vedno zahtevnejše in zato tudi uvajamo, ena izmed zadev, ki jo uvajamo, je modularna oprema, ki jo je mogoče brez nekih večjih težav predstavljati, širiti, krčiti, spreminjati, pač vse skladno s trenutnimi potrebami in željami naših strank. Glavni fokus razvoja sodobnih prodajnih mest je na prijetnem konzumacijskem gastrokotičku, kjer je stranka željna posedeti in uživati v ponudbi našega freša in pa tudi naših ostalih gastropartnerjev. V Petrolu smo trdno prepričani, da so partnerstva na naših prodajnih mestih nekaj izjemno pozitivnega, ne bežimo od tega, ampak si jih želimo. V gastro segmentu, dobro veste, ta partnerstva živimo že desetletja in jih samo še nadgrajujemo. Poleg našega dolgoletnega stalnega partnerja Marše smo v letošnjem letu izjemno intenzivirali tudi sodelovanje z največjo verigo in najbolj prepoznano verigo restauracij na svetu, McDonald'som, kar se tudi zelo lepo odraža na letosnih novogradnjah, ampak o tem več v nadaljevanju te predstavitve. Zdaj spremljamo seveda tudi trende energetske tranzicije, pa ne samo spremljamo, na njih se tudi že zdaj intenzivno pripravljamo. Intenzivno na naša prodajna mesta umeščamo elektropolnilnice, pa tudi ne samo to, tudi v okviru vseh novogradenj in rekonstrukcij že sedaj umeščamo podzemno predpripravo in sicer na vsa sleherna parkirišča, pa tudi na točilne otoke, ki nam bo v nadaljevanju omogočala v bistvu montažo električnih polnilnic brez nekih dodatnih zemeljskih del. Zdaj, kdaj pa bo prišel tisti čas, da bomo dejansko fizično odvijačili točilni agregat in ga namestili z polnilnim stebričkom in kdaj bomo zapolnili tudi vsa parkirna mesta z polnilnimi stebrički za električna vozila, je pa seveda odvisno od hitrosti te energetske tranzicije oziroma od hitrosti upadanja prodaje fosilnih goriv, tako med nami povedano v Sloveniji zagotovo še ne naslednjih 10-15 let. Seveda ne stavimo samo na enega konja, če se lahko tako izrazim, na vseh pomembnejših avtocestnih prodajnih mestih pripravljamo vse potrebno tudi za umestitev CNG-ja, LNG-ja, tudi vodika in si seveda puščamo možnost še za kaj tretjega, kar bo pač razvoj v prihodnjih letih prinesel. Želimo si biti tudi vse bolj zeleni, prav na vse sleherne strehe naših novogradenj in celostnih prenov umeščamo sončne elektrarne, fotovoltaiko, pa tudi na ostala prodajna mesta za ogrevanje uporabljamo toplotne črpalke, vgrajujemo varčno razsvetljavo, trajnostne materiale, torej vse z namenom zmanjševanja
ogljičnega odtisa naših prodajnih mest, kar nenazadnje postaja vse pomembnejši kazalnik tudi uspešne energetske tranzicije. Ne bežimo, ampak se soočamo tudi s sodobnimi trendi digitalizacije. Izjemno intenzivno delamo na razvoju prodajnega mesta brez osebja, torej gre za prodajno mesto, ki bo v svoji končni formi omogočalo prodajo tako energentov, trgovskega blaga, storitev in gastra popolnoma brez osebja. Tu se povezujemo tudi s številnimi svetovnimi liderji na področju razvoja priročnih trgovin brez osebja. Pripravljamo tudi različne možnosti self-checkouta, ki jih boste spoznali v letu 2024 od klasičnega self-checkouta, kot ga poznamo iz strani retailerjev, do tako imenovanega HipScana, ki bo deloval preko naše aplikacije in boste si lahko v bistvu sami poskenirali izdelke, plačali in odšli. Na ta način tudi v bistvu skrajšujemo čakalne vrste, smo prijazni do naših kupcev in nenazadnje razbremenjujemo tudi našega prodajalca na način zmanjševanja obsega fizičnega dela. Zdaj, izjemno sem vesel, da se smem na tem mestu pohvaliti, da bo letošnje leto, ki se zaključuje v izdihljajih, tudi rekordno, kar se tiče investicij v izgradnjo in obnovo naših prodajnih mest. Petrol še nikoli v svoji skoraj da 80-letni zgodovini ni v enem samem letu odprl kar 6 velikih avtocestnih prodajnih mest in to vse skladno z novimi, tako imenovanimi Post 2.0 standardi in skupaj z umeščenim partnerjem McDonald'som. Desinec Sever ter Svete Helene vzhod in zahod od poznega poletja že delujejo in rezultati ter sinergije so izjemne od samega prvega dne odprtja. V naslednjih tednih pa pričakujemo tudi odprtje Dragaliča Sever na avtocesti Beograd-Zagreb in pa končno tudi zaključek obeh počivališč ob južni ljubljanski obvoznici Barje Sever in jug, ampak o tem mogoče malo več v nadaljevanju. Letos smo zaključili tudi 6 celostnih prenov bivših Krodoksovih prodajnih mest na Hrvaškem v okviru akvizicije, ki smo jo leto prej zaključili, postavili nov evolucijski CGP na prodajne mesto Koper-Šmarska. Lahko si pogledate, da vidite, kako bodo vsa bodoča prodajna mesta Petrola tudi izgledala in naredili še kar nekaj celostnih prenov v okviru naše celotne skupine. In če se za konec ustavimo še malo na Barju, tisti, ki prihajate iz Slovenije, zagotovo veste, da je bila prenova oziroma novogradnja Barja Vroč-Kostanj, ki se je podajal skoraj da 2 desetletji. Počivališče Barje Sever in jug nam ni bilo v ponos, tako da smo zdaj res pa izjemno ponosni, da smo z timskim duhom in tako rekoč sodelovanjem vseh služb Petrolu uspeli to investicijo spraviti v izvedbeno fazo in zdaj v teh tednih se zaključuje in verjamem, da boste obe počivališči tudi do konca leta odprti. Zdaj nekaj podatkov, pač počivališči Barje Sever in jug stojista ob južni ljubljanski obvoznici, ki je de facto najbolj prometna cesta v Sloveniji, 70.000 vozil povprečno dnevno se pelje tu mimo, v Špicah tudi do 90.000 in trdim lahko, da gradimo največjega oziroma enega izmed največjih, če celo največji bencinski servis prodajno mesto v Evropi, zagotovo pa daleč največjega in najmodernejšega v skupini Petrol, pa če mogoče zlistam samo še nekaj kvantitativnih faktov, ki kažejo velikost tega prodajnega mesta, torej preko 1000 kvadratnih metrov neto tlorisne površine osnovnega objekta, preko 1300 kvadratnih metrov pokrite nadstrešnice, 27 točilnih agregatov, 48 vozil, osebnih in tovornih bo lahko hkrati točilo, v izhodišču že vsa osnovna Petrolova in premium goriva. To bo tudi prvo Petrolovo prodajno mesto s ponudbo CNG-ja v Sloveniji, v nekaterih drugih trgih to glede na njihove potrebe že imamo, ter kar je izjemno pomembno tudi za prihodnost, urejena bo vsa potrebna predpriprava za kasnejše umeščanje tako LNG-ja kot tudi vodika. Smo zeleni, kot sem prej povedal,
na vsaki strani po 4 elektropolnilnice moči kar 400, 175 in 93 kW, ter sončna elektrarna nazivne moči na vsaki strani po 88 kW. V prodajnem prostoru pa skupni konzumacijski kotiček v stilu sodobnih retail centrov, kjer bo ponudba restauracij Fresha, našega Maršeja in pa McDonald'sa, ki bo ob prodajnem mestu imel umoščeno tudi drive-in linijo. Res vabljeni, da si to pogledate, ko boste uspeli, ker mislim, da je to edinstven projekt v Evropi. Kaj lahko rečem za zaključek? Glede na povedano, mislim, da lahko Petrol samozavestno zre prihodnosti v oči, ker verjamem, da smo pripravljeni. Pripravljeni smo tako na različne scenarije energetske tranzicije, kakor tudi razvoja gastra, trgovine in storitev. Hvala vam za pozornost. Vabim predstavnika podjetja STM, to je Süddeutsche Teerindustrie, in njihovega prodajnega zastopnika gospoda Radenovića, da predstavi njihove produkte. Dobar dan svima, poštovane dame i gospodo, koleginice, kolege, dragi poslovni partneri i prijatelji. Za one koji me ne poznaju, moje ime je Ilija Radenović, ja sam direktor prodaje kompanije STM za centralnu i jugoistočnu Evropu. Izuzetno mi je drago da mogu danas da vas pozdravim u ovako velikom broju. Ono što želim da vam kažem, kompanija STM je kompanija koja ima 117 godina. Dolazimo iz grada Malš, iz Baden-Württemberga u Njemačkoj, za onako veći grad u blizini je Karlsruhe. Naš slogan je "Vaša cesta je u dobrim rukama". To želimo i da vam predstavimo danas sa nekoliko naših proizvoda i usluga koje možemo ponuditi. Savremeni ekološko prihvatljivi materijali za brzu i efikasnu izgradnju i sanaciju puteva. Iz široke palete proizvoda koju posjedujemo, želim da vam izdvojim nekoliko onih koji se najviše koriste. To su nekoliko vrsta hladnih asfalta, proizvodi za spajanje različitih traka asfalta i naše usluge kao što su sami i površinska obrada. Makabit 82 Plus je naš proizvod, hladni asfalt koji može da se ugrađuje do temperature do -18 i imamo u 4 različite granulacije, 0,2, 0,4, 0,8 i 0,11. Tako da je mjesto primjene, pogotovo u ovo zimsko doba, prikladno. Estol Biomak, proizvod sa vrlo kratkim vremenom reakcije, nakon nanošenja zahtjeva da se poprska vodom, iza toga se nabije, da li žabom, da li navijačem, i imate jedno vrlo kratko vrijeme reakcije, takođe u hladnim uslovima. Gusfalt, naš proizvod koji je za teška opterećenja, u granulama, koji zahtjeva zagrevanje. Neko bi rekao isto što i ljevani asfalt, nije baš, vrlo slično, ali evo pustit ću vam jedan video kratak da možete vidjeti. Nažalost, video neće biti u mogućnosti da se prikaže, ali vas molim da nas posjetite na našem štandu, pa ćemo taj video zajednički pogledati oko ugradnje proizvoda. Masa za hladno i topli postupak zalivane pukotina, ono što vam je poznatno, svakodnevna upotreba na izuzetno polimerizovanim bitumanskim proizvodima. Trake za spojnice u 4 različite dimenzije, da li visine od 8 ili 10 mm, izvinjam se, širine 8 ili 10 mm, visine 30 ili 40 mm, koje su samoljepljive s jedne strane, tako da su puno lakše za ugradnju, nemate potrebe nikakve vrste zagrijevanja dodatnog prije ugradnje. Kontaktno ljepilo, takođe za spojeve,
Pokušat ću, za to imam takođe video da vam pokažem, koje može da se nanosi i ručno i mašinski. Ukoliko ne bude uspjelo, zamolit ću vas takođe da svratite do štanda da pogledate kako izgleda. Uglavnom, ono je na bazi, ima u sebi razređivače koji staru ili prethodno nanešenu asfaltni sloj nagrizu, omekšaju ga tako da kad novi sloj priđe, bude se slijepe i onda nemate podužni spoj kao takav, nego imate bolju adheziju između dva sloja. Nažalost. Ono na što smo posebno ponosni, mi vršimo takođe i proizvodnju bitumenskih emulzija od C60, C40, C55 polimerizovane standardne, tako i izvodimo radove sa našim mašinama. Jednu od njih ste mogli videti parkiranu ispred hotela za sami tehnologiju, što bi bilo stress absorbing membrane interlayer. Imamo jako velika iskustva u tome, pogotovo na autoputevima u Nemačkoj, tako da to je jedna od usluga koju vam možemo ponuditi. Takođe, pretpostavljam da video neće raditi. Für stress-absorbing membrane interlayer und wird von uns mit unserem neuen Hightech-Fahrzeug OB Vario Einbauzug aufgetragen. Auf den Untergrund trägt unser Gespann eine 180 Grad heiße Bitumenschicht auf, in welche unmittelbar danach mit Hilfe modernster Technik die passende Gesteinskörnung identifiziert und gestreut wird. Die beiden Produkte verbinden steht für stress-absorbing membrane. Ono zbog čega smo najviše ponosni, ono što smo vidjeli da je u ovoj regiji izuzetno interesantno, ali ne samo i kod nas, nego i u cijeloj Evropi, ono što je tema smanjenje CO2, to jesu površinske obrade. Mi time na našim tržištima jako puno radimo na makadamskim ili nasutim cestama sa dvostrukom ili trostrukom površinskom obradom, koje onda daju rezultate. One, pošto me obično pitate gdje su nam reference u regiji, grad Koprivnica je počela s nama saradnju prije 9 godina i tamo imamo ceste koje su već 9 godina stare i mogu se pogledati kako izgledaju sada. Ono što ste iz ovog videa mogli da vidite, naš stroj je potpuno automatizovan. Imamo jednog upravljača vozila koji ima sve potpuno automatski podešeno. Našu emulziju dovozimo iz Njemačke. Kontrola kvaliteta nam je izuzetno važna. Radimo sa emulzijom C69, specijalizovana za površinske obrade i vrlo biranim agregatom, pranim obavezno i različitim granulacijama agregata. Ovo su vam takođe neke slike iz naše prve ugradnje u Sloveniji, koja se desila u gradu Črnomelj. Njima izuzetno hvala na saradnji. Evo, možete pogledati i onda tamo gdje je nepristupačno, naravno, imamo i mogućnost stručne dorade u slučaju dodatne potrebe. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, za sva pitanja vam stojimo na raspolaganju, kako na štandu, tako i pored naše mašine, i želim svima ugodan dan i srećan rad. Gremo kar naprej, prosim predstavnika podjetja Hivax, Mr. Kulšar, da predstavi svoje podjetje. Ukvarja se s tehnologijo voskov in pa dodatkov za pripravo asfaltnih zmesi.
Good morning, ladies and gentlemen. It was already a while when we gathered together in Bled, and it's nice to be back. Also, I would like to thank SAS and Mr. Slovenko that put us all together so we can exchange our new experience in asphalt industry. Since last colloquium, we were facing many challenges: COVID, war around the corner, energy prices, and definitely it has an impact in also our asphalt industry. So there is now no industry which is not involved in green approach, and asphalt industry is also part of it. That's why I would like to introduce you our product, HYBID and HYBID R for temperature reduction, but not just for temperature reduction. The products are not really new, but since our company, former company Sasol Wax, was sold in March 2022, our company changed name to HyWax, and also our own product got a new name. So before we go any further, I would like to give you just introduce our company. We belongs to AVAX Group. The plant, what you see behind, that's the former Sasol Wax plant, now called HyWax, where is now our product HYBID and HYBID R produced. Under HyWax, we have 7 companies in 8 countries, 10 production sites, 700 employees, and 15 logistic hubs. All the companies are fully dedicated of waxes, different kind of waxes, paraffin waxes, natural waxes, and synthetic wax. As I mentioned, in Hamburg plant, HyWax is our product, HYBID and HYBID R produced. Also, it's important to say that we are not just offering product for reduction of CO2, but also approach of each of our companies do the same. That's why we have all the certification, what is needed, environmental certificate, energy certificate, health and safety, and because some of our companies supply to food industry, we have also certification of food, for food apply. Well, what sets us apart? It's the technology. Our manufacturing process are completely fully automated, so that means it provides product quality and minimum waste. We are very proud that we are self-generating energy, so we co-generate approximately 80% of electricity we use from sustainable sources, and we also recycle 100% of production byproduct. And of course, raw materials, we are sustainably sourced raw materials around the world. Reduction emission. There is a study from 2008 which was compare hot mix with warm mix, and reduction of temperature by warm mix help reduce CO2 by 25%, CO2 in ppm 30%, NOx in 25%, and dust around 80%. So this leads me to introduce our product HYBID. HYBID is synthetic hard wax, fish and chop wax. Maybe everybody knows as a Sasobit, but now it calls HYBID. It's free from sulfur and other impurity. HYBID increase the process reliability, give you significant deformation resistance, and of course it help you reduce the temperature up to 30 degrees. HYBID, what we produce in different sizes, is coarse powder, which is about 600 microns, or standard pastilles, which are about size 0.5 millimeters. They are packed in 20 kg bag or big bags.
As I mentioned, hybrid give you several advantages. Some of them, less CO2 emission, less energy consumption, less fume and aerosol for the workers, of course, war mix. A part of that, less bitumen aging, higher process safety, improving workability, reduce risk of compaction failure, and extend the construction work during the poor weather condition. The application is easy, manual, or by using dosing system, and also some of the countries and customers require full resistant. This is where the hybrid is placed in war mix. Congealing point of hybrid is in 100 degree, and from 100 degree, when it's cooling down, hybrid start crystallize. So that's mean we are very suitable for the war mix application. Adding hybrid between 0.5 and 3% to binder, increase the softening point and decrease the needle penetration, which gives you better workability in final bitumen mixture. Another product for war mix is hybrid R. The major difference between hybrid and hybrid R is hybrid R has all parameters as a hybrid, but hybrid R has no stiffening effect on bitumen, has no impact of needle penetration, and also no impact of the softening point. We are located in booth number 9, so if you will have any question, you can ask me now, or you can visit us in our booth where we give you all the answers with me and my colleague. Thank you very much. Hvala lepa. Pa gremo kar naprej. Naslednje bo podjetje Geoservice. Vabim predstavnika gospoda Denisa Dolšaka, da predstavi svoje produkte, ukvarjajo pa se z, pa še gospod Pirman, za geodetsko tehnologijo za vodenje gradbenih strojev. Hvala. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Gregor Bilvan iz podjetja Geoservice, z mano je tudi kolega Denis Dolšak. Po formalni izobrazbi sva geodet in gradbenik, oba dva imava pa tudi kupico izkušenj iz realnih situacij, se pravi iz terena. Rdeča nit najine predstavitve bo naša podpora pri digitalni transformaciji gradbišča. Najprej pa nekaj besed o našem podjetju Geoservice in o našem domicilu Leica Geosystems. Geoservice je pooblaščen prodajalec in certificiran servisni center švicarskega podjetja Leica Geosystems. 30 let praznujemo letos. Naša usposobljena in izkušena ekipa strokovnjakov vam zagotavlja 360-stopinjsko podporo od svetovanja pred nakupom merilne opreme, ker razumemo vaše izzive na delovišču, do celovite poprodajne storitve, tehnične podpore, rednega vzdrževanja, kalibracij, šolanja, nadgradenj. Vse to za brezskrbno dolgoročno uporabo vaše merilne opreme in najnižje stroške lastništva. Kakovost imamo v genih, tudi dokazujemo vsako leto o presojah strani SIQ in Leikinih inšpektorjev, da smo zanesljiv in stabilen partner, dokazujemo tudi s certifikati bonitetne odličnosti. Z vami želimo graditi dolgoročen odnos, naše rešitve in instrumente odlikuje dolgoživost, zato je pomembno, da imate ves ta čas na voljo partnerja za vzdrževanje, šolanje in tehnično podporo. Sodoben svet je poln izzivov, od pomanjkanja delovne sile, naraščajočih zahtev vaših naročnikov in nizkih marž. Če temu dodamo še eksponentno rast novih merskih tehnologij, se gradbišča bodo transformirala. Veliko novih priložnosti ponujajo tehnologije za masivni zajem podatkov, lasersko skeniranje, avtomatizacija gradbenih strojev in procesi BIM. Tudi geodet in gradbenik bosta v prihodnosti zelo tesno sodelovala, mi pa vam bomo pri tem pomagali, saj smo doma na obeh bregovih.
S tem krogom, življenjskim ciklom gradbenega projekta želim pokazati, da so kakovostni prostorski podatki ključni v vseh fazah gradnje. Najrazličnejši merske tehnologije in merilni instrumenti se uporabljajo vse od posnetka terena, ki je nadalje pogoj za načrtovanje in vizualizacije, pri prenosu načrtovanega stanja na teren od zakoličbe posamezne točke, linije ali osi do vodenja gradbenih strojev, ki ob podpori 3D podatkov danes omogočajo avtomatizirano, že jutri pa tudi avtonomno delovanje. Ključno v vseh fazah je kontrola izvedbe, ki omogoča spremljanje napredovanja in tudi pravočasno ukrepanje ob ugotovljenih odstopanjih, vse do končnega posnetka izvedenih del. Lahko si že mislite, da je Leica Geosystems prisotna v vseh 360 stopinjah tega kroga, preprosto povsod, kjer imate opravka s prostorskimi podatki. Leica Geosystems je pionir in inovator prostorskih merskih tehnologij. Pred kratkim je podjetje praznovalo 100. obletnico delovanja tovarne v Heerbruggu v Švici, ima pa že skoraj 200-letne korenine. Danes je kot del globalne skupine Hexagon to vodilni ponudnik merilne opreme za zajem in obvladovanje prostorskih podatkov. Pri nas radi rečemo, da dobavljamo rešitve, ne izdelkov. Rešitev je naprava ali sistem, ki dejansko neko vaše opravilo, ki je zamudno, naporno, podvrženo človeški napaki, izloči iz delovnega procesa. Hitrejše delo, manj napak, sfokusiran operater, vse to pomeni večjo varnost na gradbišču, večjo produktivnost in nazadnje več denarja. Samo nekaj takih pionirskih izumov Leica Geosystems je prvi GNSS sprejemnik s kompenzacijo nagiba togega grezila, leteči skener, robotski tahimeter multistation, ki zmore tudi skenirati, sistem za določitev višine tahimetra s pritiskom na gumb, laserski skener, ki samodejno združuje oblake točk z posameznega stojišča, če naštejem samo nekatere. Če je bila pred desetletjem ali dvemi merilna oprema za izmero geoprostora v domeni geodetov, se je v takrat potreba po prostorskih podatkih široko razvijala po številnih industrijah. Ocenjuje se, da je kar 96% podatkov ima danes prostorsko referenco. In tako se danes merilni instrumenti in rešitve za zajem in upravljanje prostorskih podatkov uporabljajo v geodeziji, gradbeništvu, kmetijstvu, gozdarstvu, konstrukcijah, zajemu in kartiranju javne infrastrukture, telekomunikacij, upravljanje z naravnimi viri, arhitekti, policisti, projektanti, arheologi, forenziki, vse do opazovanja premikov in deformacij naravnega in grajenega okolja. Vsa ta leta se v geoservisu trudimo prepoznavati potrebe industrije izven tradicionalnih geodetskih okvirov. V začetku sta bila GNSS in tahimeter in Leicino družino Icon nekaj dela zelo posebnega, saj sta posebej prilagojena za gradbišče. Tehnologija znotraj teh dveh instrumentov je namreč enaka kot pri geodetskih instrumentih, razlika pa je v uporabniškem vmesniku, ki je prilagojen za gradbenika, za njegov način razmišljanja in njegove merske naloge, od zakoličbe osi, profilov, volumnov, kontrole višin in naklonov. Ker so uporabniški vmesniki dovršeni krivulja učenja zelo strma, uporaba super enostavna, ne pa to na račun funkcionalnosti. Laserski skeneri so naslednja zelo popularna skupina merilnih instrumentov, ki je namenjena masivnemu zajemu prostorskih podatkov z eno samo tipko in v zelo kratkem času. Prednost skeniranja iz stav, pa tudi iz zraka ali pa celo med gibanjem, je, da v nekaj 10 sekundah zajame neverjetno količino točk in fotografij z vsako podrobnostjo. Ti oblaki točk, ki so rezultat skeniranja, so nadalje osnova za projektiranje, lahko predstavljajo dejansko stanje v posamezni fazi gradnje, služijo za analize kolizij, preučevanje skladnosti načrtovanega in izvedenega stanja, za izračun volumnov ali pa zgolj za virtualne sprehode po gradbišču. Del digitalizacije gradbišča so tudi rešitve za lociranje in kartiranje podzemne infrastrukture.
Zdaj, pri strojnih skopih pogostokrat lahko naletite na podzemne inštalacije, elektrika, plin, optika, vodovodne kanalizacijske cevi, ki bi jih lahko v času izkopov poškodovali in s tem ogrožali sebe kot izvajalca in si dodatno povzročali nepotrebne visoke stroške. Rešitev je v enostavni in zanesljivi uporabi sistemov za lociranje, kot so lokatorji in georadarji, ki vam z napredno tehnologijo za digitalno obdelavo signalov ter inteligentno programsko opremo omogoča ravno to, njihovo natančno lociranje in kartiranje, hkrati pa seveda nadalje vaše varno izvajanje strojnih zemeljskih del. Seveda, kljub sofisticiranim rešitvam, vsem, ki jih bomo danes predstavljala, pa je nek običajen rotacijski laser nepogrešljiv pripomoček na skoraj vsakem gradbišču. Ali govorimo o visokih ali nizkih gradnjah, ker se soočate s prenosom višin ali paci, izkop za kanalizacijo, dvorišče ali pa izdelavo cest. Del digitalizacije gradbišča so tudi sistemi za vodenje gradbenih strojev. To so rešitve, s katerimi vašo mehanizacijo pretvorimo v pametne stroje. To pomeni, da s pomočjo senzorjev, ki so nameščeni na stroj, stroj ve, kaj mora kje početi. Ali je to bager, da ve, do katere globine je potrebno izkopati, greder, buldožer, do katere višine splanirati, freza, dokoliko je treba material odstraniti, ali pa finišer, da vemo, kako natančno položiti asfalt. Rešitve imamo za vse vrste strojev, torej bager, kombinirka, potem je tukaj buldožer, greder. Kot lahko vidite na sliki, levo na buldožerju nameščene GNSS antene na planirni deski buldožerja. Potem so rešitve za vrtanje in pilotiranje, sistemi za reskalnike in valjarje ter seveda za vse vrste finišerjev. Spet na sliki levo lahko vidite vodenje finišerja s pomočjo totalne postaje robotskega tahimetra. Ključna prednost tega je, da lahko eno rešitev, eno robotsko napravo takšno uporabljamo in za kontrolo in vodenje stroja, kakor tudi za vse druge aplikacije v gradbeništvu, recimo za volumen sipkega materiala, za zakoličbo nekega objekta, prenos točk in tako naprej. Torej, z uporabo sistema za vodenje strojev bodo vaša dela zaključena po predvideni specifikaciji, predvidenem času in pa predvsem po predvidenih stroških. Znižate lahko vaše variabilne stroške, ne da bi tem vplivali na vašo kakovost del. Povedano drugače, z uporabo sistema za vodenje gradbenih strojev boste enako količino dela upravili s pol manj človeškimi in finančnimi viri. Seveda takšne sisteme nadalje lahko nadgradite še s storitvami v oblaku, to je Leica Connex, ki vam omogoča spremljanje in vizualizacijo napredovanja dela, položaj in aktivnosti strojev in pa seveda realno časovno izmenjavo podatkov iz pisarne na teren ter seveda zagotavljanje varnosti na gradbišču. To je recimo Leica 3D Avoidance Zones, to je edinstvena rešitev, ki vam izboljšuje varnost delavcev in strojev ter seveda celotne infrastrukture na gradbišču. Povedano drugače, ustvarite tako imenovane cone izogibanja, ali so to objekti, peš cone, ceste, podtalna infrastruktura nad nami, ukolikor se stroj tej infrastrukturi, tem conam približa, ga sistem samodejno zaustavi. Rešitev zmanjša izpad časa popravila, zmanjša nepredvidene stroške, predvsem pa zagotavlja varnejše okolje za delavce in pa seveda upravljalca strojev. Kot sem že omenil, je filozofija našega podjetja ponuditi kompletno storitev, kadarkoli razmišljate o zajemu ali povladovanju prostorskih podatkov. To pri izmeri s tehnologijo GNSS, pa ne gre to za preprost GNSS sprejemnik za zakoličbo ali pa izmero na terenu, ali za GNSS na grederju, ki omogoča avtomatizirano delo, pomeni tudi korekcijski signal RTK iz zemeljske referenčne postaje ali omrežja. V geoservisu upravljamo edino zasebno GNSS omrežje SmartNet. Zelo ponosni smo, da je to omrežje vključeno tudi v globalno omrežje Hexagon SmartNet, ki združuje preko 5300 postaj po celem svetu. Prednost našega omrežja SmartNet je, da lahko določite položaj v državnem koordinatnem sistemu brez kakršnekoli dodatne infrastrukture, brez skrbi in s točnostjo 1 do 2 centimetrov. Lastno GNSS postajo pa
bazo tudi rečemo, pa navadno uporabite, kadar želite najvišjo točnost in z istim izhodiščem zagotoviti delo vseh GNSS naprav na vašem delovišču. Prosim, če počasi zaključite. Tako, še enkrat bi rad poudaril, da Geoservis ni samo ponudnik rešitev za zajem in obvladovanje prostorskih podatkov, vse to je podprto s celovito skrbjo za stranke. Z našimi rešitvami, znanjem in kompetencami boste projekte dokončali z manj viri, z manj napora, rezultat pa bo seveda večji uspeh vašega podjetja. Tudi vidva sva na razstavnem prostoru na voljo za več vprašanj. Hvala lepa. Prosim kar predstavnika podjetja Intercabo, da še on predstavi svoj prispevek. Ja, Marjan, hvala za besedo. Podjetje Intercabo zastopa na slovenskem tržišču podjetje Rettenmeier & Söhne iz Holzmilleja iz Nemčije. Najbolj prepoznaven proizvod na slovenskem tržišču te firme je Viatop Premium, ki se vgrajuje v asfalt. Ja. Sicer pa je podjetje Rettenmeier & Söhne eden največjih proizvajalcev celuloznih vlaken na svetu. Za cestno industrijo na leto proizvede cirka 150.000 ton celuloznih vlaken v različnih produktih pod imenom Viatop. Danes vam bomo predstavili produkte, ki se uporabljajo pri proizvodnji toplih asfaltov. Prosim gospoda Samirja Izajeva, ki je pri podjetju Rettenmeier & Söhne zadolžen za tehnično področje, da nam poda predstavitev. Thank you very much, Boris, for your introduction. My name is Samir Zaev. I'm a product manager at JRS company, also responsible for the Slovenian market. We at JRS have dedicated ourselves since 145 years already to the research, development and processing of high-quality fibers, high-quality organic fibers, which are derived from the natural and sustainable resources. We employ more than 3,500 people around the globe. We manufacture our products at over 90 locations worldwide, and we are also responsible industry player and an employer, offering different employment programs and benefits to our teams. So through special processing methods and techniques, we were able to transfer the natural functions of the fibers and made them useful and made them applicable to different industrial fields. So if you, when you use your toothpaste in the morning, you can be sure that this toothpaste contains also our products. Our fiber expertise, our application of know-how and innovation gave us a reputation as being #1 reliable partner for the asphalt industry for more than 30 years. And the Viatop pellets, fibers with bitumen coatings, or also pellets with some other functional additives, have been the benchmark for fiber additives for many decades. Our product Viatop Premium is used in almost every country of the world where stone mastic asphalt is paved. Also in Slovenia, where we cooperate with our long-term partner company Intercabo, which we know for almost 30 years and with which we could be able to successfully also introduce our product to the Slovenian market. So let's switch to the topic of WMA. Durable, long-lasting pavements, lower emission, lower energy consumption, and improved working conditions. All these are challenges that are faced by the road construction industry. And WMA, Warmix Asphalt,
are basically is basically the technological solution. And if you look at the drivers for WMA, you can maybe separate them in two parts. As seen from the company perspective, which are, for example, cost efficiency. As you can see here, for example, the reduction of the natural gas consumption. I have here a slightly other number than Ms. Poran. I have here 30%. You had, I think, 11%. But also such factors as tender relevance and specification or regulation. So the legal drivers. You all know, it was already told here, from 1st of January 25, WMA production is mandatory in Germany. But also environmental awareness, reduction of carbon footprint, and the workers' protection, which is the reduction of emission rates. These are all as seen from the company perspective. If you look at the technical perspective or operative perspective, then the industry, the road construction industry, is faced with challenges such as improved workability, early traffic release, extended paving season, improved deformation resistance, and extended hauling, for example. So how to achieve it? Well, the use of organic additives is the most common way to produce WMA. And the special Fischer-Tropsch wax is an additive which has shown its excellent performances more than 20 years now. So together with the asphalt industry and the producers of Fischer-Tropsch wax, JRS developed a range of 3 Viatop products for WMA, which offer solutions for all kinds of the asphalt mixtures. We'll go into a little bit more in detail into each of the product, but I will not take long of your time. I'll try to be very short as possible. So you all probably have seen this diagram. This diagram originates from the very famous producer of the FT wax, and it shows basically nothing else but the correlation between viscosity and the temperature as shown with the application of a standard bitumen and the wax-modified bitumen. So let's see how our 3 products fit into this concept. Basically, it would be logical to divide this diagram into the right and left-hand part. Right-hand part, which is a mixing a paving temperature range, or we call it as a workability range, where a sufficient compaction has to be achieved at reduced application temperature, at unfavorable weather conditions, of high viscous binders, for example, and this is achieved by modification of 1 to 1.5% of wax by weight of the binder. So this is exactly the case for our first product. This is Viatop Plus C25. So if SMA to be produced as a warm mixture, then the dosage rate of Viatop Plus C25 is to be 4 kilograms per ton of asphalt mix. And because, as you can see here, 75% of it is cellulose fibers, so you provide basically the fiber content remains 3 kilograms, and the remaining 1 kilogram of wax results in a binder modification of about 1.5% by weight of bitumen. Our first product is also applicable for any other mixtures that require fibers. So dosage rate is in this case to be adjusted to actual binder content to provide the same binder modification. For any other asphalt mixtures which do not require stabilization, such as asphalt concrete, AC, we developed another product which is called Viatop Plus CT80 AC, and it can be applied at the dosage rate adjusted to the binder content individually. Again, still achieving the modification of 1 to 1.5% by weight of the binder. If you
turn to the left-hand side of this diagram, which is a surface temperature range, or we call it also a performance range, then apart from the enhancement of compaction, there are also such requirements as improved resistance deformation and also early traffic release, which is then achieved by a higher dosage rate of wax, resulting in modification of with 2.5 to 3% of wax by weight of the binder. And here, our second product comes onto the scene. And for SMA, first of all, as produced as a water mixture, the dosage rate of this product, which is plus CT40, is 5 kilogram per ton of asphalt mixture. And as you can see here, 60% of this product are cellulose fibers, thus resulting again in 3 kilograms of the fiber content, and the remaining 2 kilograms of wax provide a stronger binder modification of about 3% by weight of the bitumen. This product is also, just as the first product, can be applied to any other mixture which requires fibers, which requires the stabilization. So again, the dosage rate in this case is to be adjusted to actual binder content. For any other asphalt mixtures that do not require stabilizing additives, such as, again, asphalt concrete, we can apply again the third product, which you have seen already. So it's basically a combination in this range of the second and third product. And again, the dosage rate of this product has to be adjusted to the binder content in order to provide a modification of 2.5 to 3% by weight of the bitumen. So we cover with all of these three products, we cover basically the needs of the road industry or the asphalt industry, which is faced with the necessity to produce war mix asphalt. And our Viatop Plus WMA products, which is general name of all three products, they do not degrade with time. They're extremely resistant to any type of aging. They're reusable. They can be used in any type of asphalt mixture and with any type of bitumen. It can be a straight-run bitumen or polymer modified bitumen. And also the application of the reclaimed asphalt is possible. So with these three products that JRS offers, we provide our own input to such hot topics in this time as sustainability, as environmental friendliness, and of course the cost efficiency of the producers. So I think I'm done. Thank you very much for your attention. We have the product samples for you to see, and you can address Mr. Kalčić or myself. If you're interested, we have some information material, and we are here to answer any of your questions. Hvala vsem za predstavitve, tudi hvala, da ste se držali časovnega okvirja. Kot so že povedali sami, so vsa podjetja so tudi predstavljena v naših razstavnih prostorih, imajo svoje štande, tako da vprašanja jim lahko zastavite tam. Zdaj pa glede na to, da smo si nekaj zamude že nabrali, bomo skrajšali pauzo in nadaljujemo ob 11:45. Hvala lepa.